Bathunga bayi kundi munyanzire ngabasaba isimwabya mukowa ehyatsi kandi muleke eribya mukowa emyatsi eyobuli mundu. Nilhwere busana nekindu ekikahulhamu Ebola kikere omwingye. Ebola simikoshi aliwe nikihuka konakwama emilaye yabanganga kumbe siniritahambikwa nobukoni obu. Erithendiminya nerihandibwa nerikwa obuba mubyaleka inalhwalha sinzomene ebyabandu bakabugha aliwe kumbi twahira magha wethu bathunga isimwanithulhako kutsi isimwahika hakuhi nayi isimwathulha oko bungobi yayi oko musasi wayi oko syonyunza syayi namathandi wayi noko syanjimba syayi esyikyinire kundi ebyosi birimo ekihuka ekye Ebola. Thuwire abanganga oko buli kindu kyosi ekithendeka mwamabya inisungaku ekindu kumbi iwanibwira nayi namabibasunga kyoko iningibabwira namabya ikindi omwamalhwaya kumbi imwanitha ndeke aliwe omundu kumbi syathulha oko mubiri wayi. Baba kumbi obuba isibwalenga oko yisikya mwala wethu usabule eribyaho eryekihanda kyethu. Mwali wethu leka eribya wukatswekererezanira omu bwaghali aliwe iwapipa eribyaho lyayi ninasi ngoko namakusaba ebindu ebyawuthe wangathoka aliwe wupokerebyo nobutseme.